Chamgei chamanikab Jehova, betut nemie rani kakituye kibagenge asikobit kinetkei lesson. Eng yu kemito kiboitinik chekakolewen Jehova. Ako missing ko meche kesa sikobit kondoiwech tamirmiriet ne tilil. Ongesanyo. Jehova Kamuktaindenyo kitorori kaineng'ung eng saitab korake, ndoiwech yekakitou kinetkei lesson. Ndochi kiboitinikuk ak asik tugul Jehova kakinde tang'ung. Ngoek tamirmirieng'ung ne inegei neindoiwech asikobit kikuiye ak kenai ng'olyong'ung. Kitoror kaineng'ung kainetab Jesu ne Etindenyo. Amen. Amen. Kongoi missing eng betutab rani ko eng wikinitoni ko lesson. Kisubi lesson nekobo wikit konye nekong'olole kanetishetab alamalaik ko kikimi kebeberta netai. Ko eng wikini kemi kebebertab oeng. Ko amite eng ketou ak Jumambili nelen tetutietab Jehova eng katunisiet. Ko atoche mwalimuinik komwoiwech kole mi kebeberta neune nerube atoche Evelyn. Chamgei chamanikab Jehova, otokotin kokeny kakeit wikit nekararan. Ane amite Jumatatu nemwoe kolen Jeiso ak lagok. Karibu. Kongoi. Kongoi chamanikab Jehova ngakatak akine eng kainetab Jeiso ale chamgei. Ane ko kiboitiot Ramngetich. Kimi koboto eng kebeberta nebo kwoeng kasi neng'olole mung'aret anan ko konorwet nebo komonut. Tatyo keng'alale kora kebeberta nebo kosomok kasi netebe Jeiso alamaliet kole tos omuchi oe kikombet noe. Kongoi kotokotin. Yebata notok chamanikab Jehova yabwa kinetkei tugul ak akwek eng betutab kwang'wan kasi nemwoe kotebe Jeiso kolen tos ayeu ne. Kanaikyu ko Stephen Aramaru yeityo keng'alale summary nebo komut kasi ak kenai kele kinetikei ne eng wikit nenyone. Kongoi barik. Kongoi missing ko eng anyun ing yu amache chitugul kotinye kalamit ak kartasit asikobit isir kurgotik chekisomani eng wikini ayeibata ikose isomanchigei. Ko eng wikini kesomani kitabutab Mariko amu kokitesetai kora kitabutab Mariko, kemi kitabutab Mariko kurget nebo 10 ak kebendi taunet agenge koite 27. Koite taunet agenge 2 koite 24. Galatiek 4 koite 1 atyo iwe kurget nebo 2 atiwe Romanik 6 koite 1 agoi 11 ak Isaia 11 koite 1 agoi 16. Kurget anyun nebo metit neking'olole eng betutab rani komite Mariko 10 koite 45. Ngot kotinye chi nekakos koyat yotok komuche kong'ololwech. Mariko 10 koite 45 kolen ngasoman amu kanyoru yotok kole amu kimanyo akot weritab chi kimanyo weritab chi keboisiechi ako kobois inendet akokoito sobondanyi koek kit nekityoge chechang. Mwoe sirutietab Jehova kou notok. Ko eng wiki nitoni kesomani kemeche kinetkei kolen konetech eng kitabutab Mariko ng'olole akobo kasubetab Jeiso eng katunisiet. Tos kisuptoi ano Jeiso eng katunisiet anan ole kiriptoi lagok anan ole kiriptoi mogornotet ak anyun ne konorwet nemitei kisubi Jeiso. Ko noton nekinetigei
asi mwalimuinik chu kimite tainyo ko sikobit kobor kofanuan tugul chekaking'alale. Ko eng missing ko kineti Jeiso alamalaik eng betusiek choto. Kwachek akot eng yu akot kora ko ki alamalaik chekisubi Jeiso ketindoi kanetisiet nemi yoto. Amache kebe Jumambili nelen kitabutab Mariko 10:1 akoi 12. Amache asoman eng yoto eng haraka asikobit kikwa ng'alek tutigin chemi yoto atyo ibitestai inetkei. Ko engesoman 1 akoi 12 kulen king'et anyun eng oloto konyo tabanwekab Judea ak bitetab Jordan. Jeiso ne nguno newendi akiyumchigei inendet tuiyosiek kokeny akinet ichek kokeny kou ye kicham koyoe. Akibwonchi inendet Parisaik kotebe inendet koyome kole tos chamtaat eng ng'atutik koon chi osotiondenyi. Akiwolchi Jeiso kolenji ne neking'atak Musa. Akile ichek kicham Musa kesir siret nebo besiet sikoon kwo. Ako kilenji Jeiso ichek kisirwa ng'atutionoto Musa amu uindab mugulelwekwok. Ako kobo taunet yaetab ng'ony ko kiyai Jehova ichek muren ak chi. Amu ng'olyondoni kobokoktoi chi kwondo ak kamet akonamgei ak osotiondenyi akoek choto oeng borto agenge simako oeng ako eku borto agenge. Choto anyun chekakotuiyo Jehova komatkobesio chi. Akitebe alamalienyi inendet kokeny eng ngo akobo ng'olyondonoto. Akilenji ichek chi age tugul ne one osotiondenyi akotun age koboegei. Ako kabokoriot akine ngokobakakta mang'onokotiondenyi akotun chito age koboegei. Ko ngeng'alale yutoyu komite tuguk oeng'u chekimuchi kinetkei eng yuto. Neilen ile kalya tos chamtaat kebe lol ile kakosirgei kapchi ak kapchi ako keng'olole eng yu ko kasubetab Jeiso. Tos une yoto? Kaikas kele kibwa Farisaik ko kinyokonyor Jeiso komoche ketebe. Ko kakiker kele kinyo Jeiso kimasta nekimite kile ne nekindochin emonoto. Herod. Herod Antipa. Yes. Komite chichi kokitun chepyosetab ng'etab kamet. Kakoon chepyosenyi asikobit kotun chepyosetab ng'etab kamet. Ingiker tai amu eng let yo ko kikang'et Johana Mbatisaji kokamwochi Herod niton kolenjin makosa maunoto. Koiker kokoi keyany kelya kitil katetab kebar. Ko yu kanyo Jeiso ikere ile kabwa Farisaek moche kekas kole mwoito akine ng'olyondoni. Kikochi nyara kekas kele ketekan nyara kele tos komwa ne akobo ng'olyondoni. Akitebe ikere ile kalya sikoyai kounoto. Kemoche ketekan Jeiso eng yuto kenai kele mwoe ne. Asikobit iker kitabutab Mathayo 14 koitet 1 akoi 16 sisoman kora amu ng'olole ng'olyondoni bo katunisiet
ako kakitebe kechenge Jeiso asikobit kele konyor maswali. Kowalchi Jeiso akine kolechi tos kilechong ne Musa? Kole kilechechi kimwa Musa kouni. Kosirchi kolechi Jeiso kikono amu mugulelwokwok chekakoekitu. Atyo kowech komot kolechi eng taunet. Eng taunet ko kiya Jehova kap Adam ak Hawa ako ki agenge. Akot nguno ngiker kebe taunet yun ikere keyai biik tugul ko kiya Jehova Adam. Ako yekingoker Adam kokiker kole mamite kipchongon. Kotoi Jeiso kwai betut netai kilen daktari keyochi surgery asikobit kokikiyai Hawa asikoek kot agenge ako kinyalunotin. Ko kingowekchi Jeiso bichoto anyun koborchi akobo oranato ole kiu taunet ak magutietab Jehova. Ko magutietab Jehova komitei ko biik ko kibagenge. Tos imukakse ng'oliondonoto? Ko ikere ile kora eng sobet eng betusiechu ko korom. Kikosirgei biik koet yani tuguk chechang chekakoek kokoromitu. Ko kakilyochi. Abwoti ale lesson nito ngeng'ololi komat koskoek nito nekakikere kele ikere kabanom eng yo o kabanom eng yo. Amu eng yuto ko kakimite biik kikakisub ng'atutik chekaketesyi aketesyi yuto kikamwa Musa ko kakiyany yani angot ngiker ile kapchi tugul ko kele kisubi kouni ingen kap achek kesubi kiyoe kouni kabanon komoe kouni. Ko kikomasta eng yekikamwa Jehova. Ara anyun tupchosiek kilyon asikobit kisub Jehova. Kingen kele kebet lol koma kito ne rahisi. Mite lagok, mite kenyisiek chekikemeng'is, mite tilyanutik, yani chang tuguk ako karik Jeiso kong'wonen ng'alechoto. Ko abwoti ale eng betutab rani kemuchi keker kele asikelya mite biik chekale maimukakse kolya kotunis. Ngiker Paulo ko manget ale kiketunis amanyor Jeiso anan ngot ko kitunis komang'ang'at yotok. Lakini eng betusiek chekingen kele yekakonam ng'oliotab Jehova akoi betusiek chik chekaru komaitunis. Komi biik cheu choto. Mi biik chekikisich eng sikenwa komemuchi kotunis. Komakoimuch kotebi kou ya kamwa kolen kiyai Jehova koek biik oeng. Komite biik cheimuchi alen abwati kale kimite the eunuch chekikimoch. Ko kimoch biik alake. Koui kong'et kou noto kemuchi kenyoru biik cheu choto. Ko eng magutikab Jehova ko magutik chetinye chemiachen eng korik ko sikobit kotebi biik amu tetutietab Jehova nemie. Ko ara kilyo sikobit kotebi korikcho komie. Ko ikere ile eng kaniset komache kinetkei eng biik chemache kotunkei komache kinet atebet kinet kele amait kele ketunkei. Kikure pre-marriage counseling asimaskoriokyi asimutai tepkonyachune koka tuguk alak kitom konai kemuchi keyai kou noto. Mite marriage seminars manget ale ngot komite olimbo gaa lakini anget ale mite kuli marriage seminars
ko marriage seminars kobo biik che kikotungei ko kararan kobendi yekabit ke akon komamitei keng'alal kibagenge. Abwoti kicham akot eng kambi ko kicham kobendi korik kobo ko kong'etu che kijanaek eng olep sang ipkong'alale ng'alecha kotiei amu kitiegei ng'oliotab Jehovah. Ko yekabit akot eng betusiek ile kikaoekitu kikoba kenyisiek ile kakeit 70 ak kii kotos tokomite ng'oliono king'olole kora. Ko asikobit kotiech Jehovah asikeku kibagenge ak ketii biik chetokomengechen. Abwoti ale amache akochi mwalimuinik kotesyi ng'olio amu imuchi kotindoi ng'olio netesyin asikobit atach mwalimu nerube. Amache atesyi ng'oliot. Nekatawendi Jeiso tiyet nekimache koboisie bichu asikobit koyom kokang'alale Jeiso maketab Jehovah kong'ete kobochin taunet. Ako kit nachome eng yu ko kaboisie bortab chito. Kole kakotuiyo Jehovah koek borto agenge. Ko ngiker karagutietab borto ko menyoru koboriegei borto. Nguno eunek ko kikichop sikobit kotoretech ak kotoretech kebeberwek tugul chebo borto. Kong'et karon kong'et eut kotoret konyek nga manaet anan ko kekere bisikiriet lagat anan ko seberio anan ko kiy age tugul. Labirtogei anyun euno kole achicha kwang'et ang'ete kila karon aborie auni acha kokema makwane mache asopchi akine sobenyu. Kou notok ko chi ngap komi toretet nenyoru manung'otiot eng osotionni. Akot nga tinye kaimutik anan ko rerunoik anan ko ne, ngo chi nekakomyan komyoni itoreti. Kou notok chepyoset eng boiyot anan ko boiyot eng chepyoset. Ngap kobit kaimutik che nyikisen cheyoche kemuitaegei, kuye muitaegei borto amu mi kebeberwek chebo borto chetepche kotalbisi. Lakini komi kebeberwek chebo borto chekeribei ko kale bukoit akot chotok chenyeriotin eng borto ko chotok cheribe mising. Akot chekituchei ak chekiribe mising ko chebo kamanut kotinye kebeberta age tugul. Ko ndalen chito age acha kang'et chepyosoni amu ngot ko eut anan ko kebeberta age tugul nebo borto kotoreti biik. Ko ngot ko manung'otiot ak osotiot ko kit agenge. Kometinye ile achicha kiang'et yetabaitu koi anan ko yetabamutu chepyosoni. Ndakingen kele ki borto agenge komatiny kobit kaimutik. Komi chomyetab Jehovah neilen kikona osotiondoni, kikona manung'otiondoni sikobit keeku borto agenge. Ako toretech eng oretab luget nekiyoe luget akoi keit kipsengwet. Kokonu muitaet ako wekse chomyet. Akot ngakabit kiy nekatokitoiyo ak kesirgei kobitu nyoetab kat tatyo kobit chomyet nesirei. Kot kaboisie Jeiso ng'oliondonoto kole ingot kenai tugul kele ki borto agenge kobitu nyoetab kat akobit muitaet. Ngot ko osotionni akot akine ko bortonyu ak aribe kuyo aribe bortonyu ko tos arasyini, tos abolchini akot akine ko tos tinye ngelelnotet ak ne. Ngot ko kakenai kele kitet Jehova tetutiet ne inegei amu kitabutab Malaki 2:13-16 kole kinde Jehova koek borto agenge amu keswot nekikeni kipsengwet ne keswotab Jehova nenyekesige bichu ak atebet nekararan koek amdaetab logoiwek chemyachen chekere ng'ony komugul tatyo konai kole iman kinai bichu Jeiso. Koek amdaetab logoiwek chemyach chesire amdaet nepkeamdoi amu kikere atebetab bichu kenai kele ngot ko chomyet nyon neng'olole kipsengwet ko neuni oyet akitebi kou kabanam akichek. Ko noto somenyu ale ngotoretech Jehova sikikuiyo ole kang'alalda Jeiso ak maketab Jehova koboto kaberuret nerong'chin Jehova koyotok yeiwakta iyotenwa ak lagok chekaekitu eng yo chetegotin eng irimet nekakitege chomyet simasich setani yechute. Atesyi agenge ing yotok kora akine ko
kimeche kikuye ak kenai maketab Jehova eng katunisiet. Yeitya ko yekamwa kiboitiondono anan cheboitiondono ko nyolunot ketindoi eng korik nyolunot kingen kele mitei uinwek chemitei kapchi kotie kotugul. Lakini ng'oliot neo nekameche amwa ko kameche kenai kele katunisiet ko agenge eng tuguk tisab chekikimwa kele tililen. Ako nitoni ko agenge eng lumeiwek chekilum kipsengwet chetonondos koigeny. Nakamwa kole yeking'em lumeiwek koyae ne nebo imanda. Agenge ng'atutietab Jehova kale tilil ng'atutietab Jehova. Kale tilil sabato. Kale tilil katunisiet. Kale tilil saga. Kale tilil bortab Kristo. Agenge katunisiet eng tuguk chetililen ako chetonondos koigeny. Eng notok komeche kityo kenai kele nekatobwone eng kabwatutikyo kaitech kaimutik chebo kot. Ko nekatonyone eng kabwatutikyo ng'oliotab besiet ak betetab look. Konyolunot kenai kele bunu ano ng'oliondoni. Kanyo koburukan ng'o kapchi. Kenai kele burukanet nekaburukan kapchi kobunu shetani. Kwakas chi nekong'ololi konetishe amut kong'alale akobo kapchi. Kole ko chepyoso. Kole ndokere ra kele kakokoshin boiyonyu ak chepyosop kabanum. Kale komawendi ak panget ak ngumeshek ipkebortose chepyosop kabanum. Kale awendi aborye eng oretab tamirmiriet. Kale amwongen ale ng'o nekoing'et ki lugoni. Kale angen ale koing'et shetani. Kale awendi aae luget eng kutungdo. Kale ako eng iman ko kale real bitu walet ako bitu walunet eng Jehova kwae tuguk kobwa eng oret ne inet kosir notok kibortos ak keluchkei ak kindege bangok ak ng'alek ng'isiat. Eng yu ko kame kityo amang'unekindo ale bo iman kenai kele shetani neborye lumeiwotab Jehova komatkikoi boroindo shetani asikobutech eng konyo kot kebeshe ak ketebe ketebutik kele ngui kale Musa Kilion ngui ongetebe kele lugoni kobo shetani ongeborye shetani asikobit kotononso korikyok. Kongoi. Kongoi. Atache mwalimu nerube. Amen. Kongoi. Mwalimuinik chekakokomenden akobo family. Kitesetai kora eng yoto kapchi. Nguno kebendi kebeberta nebo lagok, Jeiso ak lagok. Kinyorchini kitabutab Mariko 10 koite 11 agoi 13. Mwoe yoto kolen akimutyi inendet lagok chemengechen sikobit kotwa ichek ak kikerkong alamalyenyi ichek. Ako kingoker Jeiso konyit akolenji ichek ochamchi lagok chemengechen kobwonjo amoete ichek amu bo baunatetab Jehova cheuchu. Amwawo ak iman ale chi age tugul nematoche baunatetab Jehova kou lakwet neming'in komaite olotok matiny. Aki kikanap icheket eng eunekchik akoberur kokonor eunekchik ichek. Kikere eng yoto kele ki eng betusiek choto ko kicham kimutyin Jeiso lagok sikobit kokonor eunekchik. Ko kingotestai biik komutyi ko king'et alamalaik akokerkong icheket kole matkimutyi lagok Jeiso. Eng betusiek chotok chekibo baunatetab Rome anan Unionic ko kikikere lagok ko ki biik chekimi ng'ony mising. Ngetestai eng lesson komwoe kolen nga kichome lagok kot mising, kikichome lagok mising eng kenyisiek chotok. Kibo tai ko mising lagok chekikichome mising ko chekiwerik. Komelen kele kinyumnyum mising akot siketab lagok eng betusiek chotok. Kicham komi lagok chekikisiche akobek, kimi ngap kosirto kamet ak lakwet amu melen kele kimi technology anan kanyoiset neu nebo betusiechu. Ako ngano kora kimi chepkerichinik chekimuchi konyois. Kingen mising kele yo nyikis chito komite riskis chechang. Ko kimakomi mitambo cheu nguno amu nguno eng kenyisiek chekimeng'isie achek ko
ko improve kikobit improvement bendi chepyosok clinikishek kenai akot lagok kele ngui isiche chepto anan isiche ng'etet ko eng betusiek choto kimakomi cheu choto kichang risk mising kimite mionwek chechang mising kekase eng yoto kele kimi chepkerichinik sine chekitoreti ngele ki chepyosok sikisho angen ale eng community komi chepyosok kora chetoreti chepyosok ya kamanach ko kimi cheu choto eng betusiek choto akichek nga kichome biik lagok kora ko kikimiti icheket kot kechome werik kosir tibik kikere icheket ko agenge eng cheotisie ikere lagok kimite yo kimakemoche akot kikisistos suppose kobois eng eunuganic ak kilen eunuganic ak romantic eng betusiek choto ko tugul lagok chekisalamon komelen kikikochin akot kasarta kosopcho lagok chekikere kele matagunot yani maiku biik cheechekitu koeku biik akot eng cheki murenik eng betusiek choto murenik anan cheki werik ko akile kikiwirchin oino kikiiti lagok cheki werik kosir tibik kingap akot kemeto lagok cheki tibik komeiyo kou kale kibune inye kasarta noto iman amu kimakemoke lagok mising ko chekimuchi kesor eng betusiek choto chekasopcho eng betusiek choto ko kikiribe sikoek otwogik keboisie kimakomuchi eng choto anyun kekere eng yoto kele kanetisiet netesetai sokwek eng yu kemwoe lagochu kemwoe Jeiso ak lagok ko kanetisiet neinetisie kitesetai eng kanetisiet neineti Jeiso alamalaik ko kimakomuchi kokuyo alamalaik eng tuguk tugul chekikakonet Jeiso ipkoib kurgani koboisie kolech bo bounatetab Jehova lagok chemengechen amune sikeboisie lagok chemengechen lagok chemengechen kotinye trust lagok chemengechen koming'inegei ako lagok chemengechen kongen kole biik ko dependent ingen kole biik cheechen dependane biik cheechen kokochi amitwogik kobai kokochi ole menye akorib icheket ko eng betusiek choto kimakokuitos lagokab alamalaikab Jeiso kanetisiet tugul nekikakokochi Jeiso akobo kimnatetab saet kaming'inetab kei ak ole kinyorundoi bounatetab Jehova kou lakwet neming'in ako kimakomuchi kokuyo kora akobo yoitiet nebo tengek notok amune sikomwochi kolech bo bounatetab Jehova biik cheiming'inegei kou lagok chemengechen kitabutab Marko komwowech akobo ole kiitoi Jeiso ak ole kikochindoi Jeiso biik chekiete lagok kobwanchi inendet konai kole lagochu kobo bounatetab kipsengwet kora kiketyi konyil ak konyil kole matkotekel alamalaik lagok amune amu nenywa bounatetab kipsengwet bounatetab kipsengwet kobo biik cheiming'inegei mobo biik cheechen chekeregei koechen kosir biik alak mobo biik cheechen chetinye bounatet nebo ng'ony sikoker biik alak kokere komengechen ak kokere kouo manyolchin kiy akobo lagok cheiming'inegei bo biik tugul lagok kotiegei biik kou yekamwa amwoe katindiot agenge anan kiy nekiyaak kimi kiprutoin chekibendi eng ui kobune ndegeit kong'ep komi soet barak ko eng ndegeit ko kimi pilot ko kikemut lakwenyi nekimining kong'ep komi ndegeit kobitu sone neo nebo kwong'ut komatobotio biik kokasis ine lakwet akokertoi kityo kangolen matoboti akot kidogo kokakotobotio chun waktos kolyon konyo chito akas nyokolech lakwani angi angakerin kangobitu sone neo kowaktos biik kolyon kokesis inye kolech ingen is ile baba nenyu pilot baba nenyu nekwerie ndegeit kekere eng yoto kele iming'ingei akiker ile baba neng'ung nekwerie ndegeit baba neng'ung nekwerie sobeng'ung ako baba neng'ung kaibuilden trust in him ko lagok ko dependence ko kekere eng chun ile kamakomi kiy amu matrustani mengen is korok kole ka pilot ini nekwerie ndegeit kou ne
ko lakwet lakwet is amu ngiwirchi lakwet kiroisiotoi lakwet iwirchini barak kororie lakwet amu nenyi ingen kole ngawekugei ng'weny ko makoi abut amu namo sigindet namo baba kotinye trust ko kimeche konet Jeiso alamalaik konai akobo yaitietab tengek akonai koming'ingei akonai koek dependent kotiegei Jehovah eng tuguk tugul ak kayamisutik tugul chekikakokochi Jeiso. Kale matokirinde lagok chemengechen amatousous lagok chemengechen. Inete ine kurgani, inete kole matkesas biik akot chemengechen eng kayanet chetokonetegei sirutik amu yekakosik chito komelen kele nyikonyone kityo akoek chi neo is takeboe tugun chemengechen kikochin chego sikobit kikochi tugun chetangusen ipkekochi amitwogik kekochi cheimuchi kosus cheuen ko matkesas cheu chotok. Kora eng lagok komeche koker Kristo lagok chemengechen eng sobenyo ko ki biik cheechen amu ngot kewakwake lagok komuch kobwat kole ngot kouni baba anyun koune baunatetab kipsengwet iman. Matkekochi kotobotyo, matkekochi kosich impression lagok chemaibortoi akobo kipsengwet nekararan. Matkekochi kotobotyo konai kole nga tyrant Jehovah. Kikochi kosich kamang'unet ak kosich dependence nebo Jehovah. Akot achek ko kikristianik komeche kenai kele ketiegei Jehovah, kenai yaitietab tengek ak kebwanchi Jehovah kesich kaming'inet ne inegei nekikere kakero yaitiet nekakeyai kesich kaming'inet ak kesiku eng sobonwekchok. Kale mi tebutiet as eng yotok yakotomo etar nelen tos kibartaita ano atebetab Kristo eng lagok chemitei kobotech. Tos kere Jeiso eng sobenyo ko une sobeng'ung eng lagok, une lagokuk, iborchindoitoi ano Kristo eng sobeng'ung, iborchindoitoi ano Kristo biik chemitei kelung'ung cheikere komengechen. Tos itreatendoitoi ano biik chemitei cheikere kua makichu chekikosasta society kole makichu. Tos ikere ko yautikab Jehovah, tos ikere ko biik chekanyol kinet ng'oliotab Jehovah ak kesochi icheket. Tebegei tebutyonotok. Chi nemeche kotes. Kit nekomeche ates ko kale sirindetab lesonini ongeboisie kaming'inetab kei yekikuyi lagok asikonai Jeiso. Atkan kora kokere lagok oleu atebeng'wong ko sigik eng taitab Jehovah ak kondit notinye Jehovah. Ngot koi saisiekab sabato kokakiya sabato tatyo kokere kokakowalak kakomugul, kakowalak akekere mutyonet ak kaming'inetab kei akokere isoe Jehovah ikutunyi ak iming'inigei koetu konoe lakwanoto tegis eng Jehovah. Lakini ngot ko olekisoitoi anan ko tugun chekiyoe keyoe wasanganet ak ne sikoityo kanisa kelechi ro kotko matwakei chi kole ng'wany nyokwame chito ketit kong'en kityo kole bas kakisisio kanisa amu kibire biik. Lakini koetu mutai kole komakoteche kanisa mara ngine. Lakini ngot kokere kondit neitinye Jehova kong'ete gaa eng boroindo nebo saet ko kokiming'in kit age tugul akot baba no kokiywei ak ketekisi no makiname kombet nyi makiyoe. Lakini kakoit saitab saet ak keker sabato ko kakeya sabato kowalak atebet. Kokere kot konai kole mi Jehova nemi kipsengwet nekiywei na kot ko saitab kesoi ko ngap akot achek kole kisoitoi ngap ing'et karon yo kole ikose ile oye kainyi ruondo ilechi kityo iteben eut aenge kitanda kisamucho pero mani. Lakini ngot koek sait nekilen ongekutuny tatyo kenam eunek komie kole akesa atyo kimwochi amune sikeyoe kunotok akimwochi ole te Jehova ak torornatenyi konyone lakwanato kotinye tekisto eng yekirikto anyun kanisa kilechi kakeit kotab Jehova yutok yeng'ololchine Jehova mugulelwekyok. Omuchi oker lagok alak korwoti amu mainet sigikwak tekisto nekitinye Jehova. Ara ngap komakak boroindo age sine keker ko
amu koinet lakini kabistoe anan koker lagok alak akomul. Komutai kokakonai kole ngwan lakini ingen amune sikeyoe. Lakini nguno ko ngot kokolkolyet inekei matoreti. Kitun komi boiyot age nekitun koim kijanayat kachame kokomodi as kotun nguno betut age kakoim kabisa konam boiyot nguno kolechi kop akawiryu yawiryu kolechi akochil kolechi akomanda sang kanam sinye yani koker kelyek kole koker metit oli konai ngetet kole kiame kasit rani korib ing nyelek koit kityo kotomo komanda kole owai kijanayat kole osany kwa lekito koitele kimuti koirtangeta korori rar kaniset tugul kobek kochilil ketet kikonai tuguk chekiyoe ko nguno ngot komakinet kondit kongen wendi kot kotun makokase ketit komami kit age netoitoi lakini ngot koek kondit ak kaminginetab kei konyone lakwanato konoe kondinoto akoi tun koet ko chi neo akot ngomi yemi kongen kondit nekitekisi Jehova akonai lagokchik akobunoto mat koek kolkolyet nekiboisie amu ite makotile ketit ilyochi. Kongoi. Kakorang yoto kityo amu kurkanata kora kimuchi kemwa kora kole eng biik che echen komat keeku chekirindo biik chetokoniu anan chetokoniu eng faith chetokolelachen amu imuchi koker atebenyo akole angot kobendi ikere okerke anan inekite Jesu inyendet eng sobeng'ung eng boisionikuk chekororon cheikose koi kararan lakini ikere biik alak koyachen akomengen ki koker akichek kole ngot kowendi kipsengwet ano mawendi akot akine kone nekeronye keker atebet neune eng inyendet amu tokomining inendet eng kayanet ako kietu kokere amu kotokoechekitu biik sinyen kotomo konai kole ikere sobeng'ung ak Kristo kokere biik che kandoik eng kanisa mising ako unotok eng sobet kawaida kikere pastor mising ngotom konai chito kole ngami kanisa ako makat aker kityongon anai akobo Jehova nenyu akakere atebenyu ayanyigei Kristo kokere biik alak keeku konokik ngotko makibarte Kristo eng atebenyo. Kongoi mising. Atache mwalimuiyot nerubei. Kebeberta nebo kwoeng kasi keng'olole mung'aret anan ko konorwet nebo komonut eng kitabutab Mariko noto 10:17 komwoe kole kinyonji Jeiso chi komi oret tatya kokutuny kori akolecho ine konetindoni sikobit anyor sobondab koikeny. Kotebe Jeiso kole tos lene sirutik kakile tegis kwandang'ung iwe Jehova ai tuguchu tugul chu koket nguno Jeiso ng'atutik tugul kole kong'ete kwo mining kerib ng'atutik choto tugul. Amu ngoitetab 21 kole ako kiker Jeiso akocham inendet. Kicham Jeiso chichi amu kiker konetisiet akoker kakiletabgei nekitinye kong'ete ming'inatenyi akoi nguno ko kakoek mokoryo ako kitoko chi nemining. Koker Jeiso kole tinye kakiletabgei chichi. Tatyo kolech anyun ngatebenen kit agenge neng'etunot. Alde tuguk tugul cheitinye tatyo nyisubwo. Ko chichoto ko kakosiring tokenyi amu kitinye tuguk chechang. Amune sikoboisie Jeiso ng'olyondoni. Ako kicham iman chichi akoker kakiletabgei nekitindoi. Ako kakowalak eng kakiletabgei nekikilchingei sirutik chemyachen kowalak mokornotet kokich kou kotok kikatakinetkei eng kalewenoik keswek chekiba ole kimi kotok tatyo koekitu kotok ak kokich. Kong'alale Jeiso ng'oiyondit nebo saetab ki age tugul neimuchi konyo koloklokyon akoborye kalasunetab Jehova. Ngo somanet, ngo mokornotosiek, ngo kimnatet nebo talentait neitinye neichoun biik kele to itienin chepkutia nebo kwong'ut. Ne kiy age tugul neimuchi koloklokyon
komach konyolgei ak saet ak kamang'unet ak kayanet nekitinye Jehova. Nendakile rani kakiisto kiyotok ilen kobet kipsengwet. Kimoche kokercheit muguleldoab kijanayandani kole si kote Jehova koboisiechin kone kit neikichin muguleldanyin. Tos chomyet amun ndakichomyet akilen kongoi. Kitab koisto kebeberta notok tatyo kokochi alak. Akoboisiechi Jehova kole akonu tugukyuk tugul ak muguleldanyu tugul asikobit koboisiechin Jehova. Kokang'alale Jeiso eng yutok kole ngap komi ng'oyondit nekakikokon setani kobo kabwatutikchok tuguk, somanosiek, telunotosiekab ing'ony ak talbistab ing'ony. Nekimuchi keboisiechi Jehova kityo ingot ko marebenech kebeberta neo nebo saisiekchok anan nobet mshahara chechuk anan nobet makornatenyu. Yani nolen Ingereza, we serve God when it is convenient. Lakini kama komareketi ile ajanyo acha kaisiten inyo umezoea vibaya lakini moche koker kipsengwet kole ndakiisto tuguchu tugul chu kotos taichamo. Na ile kong'ete nguno kokatoi kong'alale Jeiso ingolin tugul olin kiyom logoiwek chemyachen ak paunatetab Jehova ako eng yu kokakoit nyang'nyang. Kait boroindo nebitu usisiet ak tiemisiet ak itumdum kimnatosiekab alamaliet ak kaniset. Ingot koit boroindo neu notok yekachortagei koit yekimi Job ak koit usisiet ak komareket, kotos kitononkei ot Jehova anan acha? Anan tos kakikowalak kii koet koit cheptolelit nemakingen kele kakakiyot Jehova kityo amu kakomyeit kile setani otin Job amu king'ote inendet makornatosiek iste siro mametet ako kimong eng kapjob kenai kele kiyote Jehova komami kiy age neng'oteshi. Une mugulelwekchok eng boroinitok ne konorwet nekikonor kole Jeiso ot ingot komaek tamyinetab Jehova ak chomyet neichichechi kouitu akot eng chemakoryo eng ing'ony ama makoryo eng Jehova koit paunatetab kipsengwet kolechun bas kotakwendi ng'o amu kiyoni kole sikoek mokornon chito ko kiek nebo iman eng Jehova akoberur Jehova. Ko ngot komatakwak mokoryot nekiberur Jehova amu kiek nebo iman kosubko ng'o kipsengwet. Kolechi Jeiso eng biik komemukoksei ako eng Jehova komukoksei. Tos eng sobenyo eng sarunenyo keboisie kimnatetab simoloikyok anan talbisto kele ngakon sikekero anan tos kikikonu amu mi chomyetab Jehova neichichech ne akot ndabetos mokornotosiechu anan koyach ameto asikobit amandae kurgani amu kaboisie Jeiso kora kipsengwet kele oret netenden nekibendi kot kebun kondab sindano. Kotos ingot konyikisitu tuguchu kot koker kurget ningimondoe atui samanda anan alen acha ngot komatakoek kinyon komarkit oret komameto yekinye mokornotenyu ibaine eng olin nebo tai. Tos ne neimuchi kokerech eng paunatetab kipsengwet? Kaboisie Jeiso ng'olyondonitok kora sikoi karakunet eng oretab sarunet kele makimuchi eng ng'omnotenyo ak kimnotenyo keitchi sarunet ngot komabunu kachichet chomyetab Jehova nekikisarwech eng kayanet. Ko ing'eit usisiet ak kit age tugul neimuchi kobesiech ak Jeiso kemetoi tuguchotok, kemetoi Jeiso sikisub tuguchun tugul. Tos eng sobenyo nebo kristianatet ko ne neichichech? Amache kota ametochi kora kanetik alak ngot komi tebutyo anan ko kiy netese chi eng kebeberata kotomo ketestai. Ameche akomendan eng yotok keteb kele ne neichichech. Tuguk tugul chekikonech Jeiso chekitinye korikyok chebo korobok, karisiekchok chekororonen, mbarenikchok cheechen mising kokikoberurwech Jehova asikobit kotakeboisie kotakemi ng'onyuni. Kaberuret kongenai eng yotok kele tuguk tugul chekitinye
kobunu Jehova, kaberuret tugul nekitinye kobunu Jehova. Akot achegei korok kebo Jehova, ak kengen kele tuguchu tugul kosirtoi. Ko noton neichichech ngenai kele noton nekonech kesich kaming'inetabgei, kenai kele korok komakibogei. Ak tuguk tugul chekitinye ko temporary. Tuguk chekitinye ra mutai makitinye. So konech Jehova keboishe kotakemi ng'onyuni, keite ngo karit wei, keite ole kibendi, ak keboishe kimuchi ak tuguk tugul kiberur biik alak. Kiui iman ko kakobet Job, kilen iro kayanetab Job ole kikityemda ko ki kit nemelen ki rahisi. Koba tugul sabarit agenge kunoto, komelen kele ki kit neki rahisi mising, kiibe kayanet nebo orit mising nekitip mising kosir ole kibwotitoi. Kongoi mising. Kamwa kityo ng'oliot agenge nekole tuguk tugul chekebet anan tuguk chekelakte asikobit isub Jeiso, kale komakirokendoe melekto netun kinyoru eng let. Bo komonut akobo kwongut melekto nekenyoru eng let kosir tuguk chekakimete ra asikobit isub Jeiso. Kongoi mising amu kararan kora kenai kele akot mokornotet ketindoi kobo keboishe asikobit kiyapte ng'oliotab Jehova. Amu itoret chematinye, ketoret yani ko chebendi kiyoktoi, amu makat ketestai kolabat ng'oliotab Jehova amu kikikonech eng kitabutab Mathayo keit ng'ony tugul. Komakoi kile kele achacha mamache mokornotet, kimeche koitita ak kakemwa kele akot ndabeku komang'wonen. Ngalen abwat ole kibwatita Job kobetyo tugukchik tugul, yani koba safari moja, ngolen kotokosis kolabatu nyokomwoe chechik, koitu nyokomwoe nyitokosise lagok, kole chepyoset kalya nekakoit ipkoit yoto lakini marar choto tugul. Kitonone imandanyi Jehova. Ko ngot ketindoi kaberuret ako imandanyo kobo Jehova, ko kiy age tugul nekitinye koboishe Jehova kuyo kamwa Eva kole akot achek ko ki mokornotetab Jehova keboishechi chito age. Kianeti lakwenyu alechi inget ile inye ko kiyain Jehova yani yeku purpose for someone, iboishechi chito age. Komi chito age nekikiyai koboisheun, yani mati amu ngap ilechi iyai kole mananyu matiny kama konanyu, mamache koyai kito age nekamako nenyinet alechi acha. Kiyoe kito amu inye ko kikiyain itoret chito age. Ko ane ko kikiya atoret chito age kou inye atoretin, ketoretkei kounoto akoi kounoto. Kongoi. Eng kebeberta nebo kosomok kasi keng'olole tebutiet nekitebe Jeiso Alamaliet kole tos somuch koe kikombet noe. Kong'ololi Jeiso eng yuto kong'ete kurget 32. Marikonoto 32 akotestai. Kowendi kokatokyigei Jeiso Jerusalem. Ako kingoit yotok kosis chitugul. Yani nangap keba kot kesisio jam kole sisio uya kasirtoi. Yani kiakong'uki kiwa kot kosisio biik tugul kole king. Amu kitoi kowalak itondab Jeiso. Akowalak kertanyi akotoi kochut muguleldonyi orogenet. Tatyo kong'ololchi Jeiso kolechi wendi weritab chi asikikoito kou ole kiasire maoto. Tatyo kikochi eunekab sirik ak Farisaik ak kirwokyi tatyo kebar. Koking'alale eng wikit nekosirtoi chito nekikesob Jeiso kotiny konyekyik tatyo kolechi ikere ne, kole akere biik kobendote kou ketik. Koyai kotiny Jeiso nebo oeng. Kokakimwa kele kebeberta nebo konetisiet nekomoche konete kipsengwet
ko ngap kokone Jeiso kokotinye akeker inendet ako katakekere tamirmirot akoi kotinye nebo aeng sikonyi nye tugul nebo kakuyenyo ala maliet nito akolechi Jeiso ongo kolechi Mesia nekikeni ing kabwatutik-kwak ko Mesia neingen ko nenyokou nome baunatetab Rum ako kwere koita akobuch akowirta atyo kobaunis konam groptab karnet komeche chi tugul kole tait baunatet as amoche aek agenge eng prime ministers anan ko cabinet secretaries eng ne chebo baunatoni kole ngong'ololchi Jeiso kole acha maunoto baunatenyu awendi bome ko machut itikut ko machut hata siku moja amu mi kabwatutik-kwak kole lone ngap komi kit ne ngomi muguleldo-ng'ung ui komekase tuguchu tugul chu ngikere sikere akot yo kachomyo biik ngelen kele changiwe kelelyo nyinyi komase ngalechoto korom chomyet yani ngimwochini tuguk tugul makere cho tugul cho yani ale Ngeresa boisiet nekile colored glasses yani kuyo niwani chu chik chu kabisa kole kotinye mauwek ngimwochini ile ne nikere ukere mauwek chik chemi klasini makere tai oli tun baadaye kole ang'i ngikemwonyi ile jera kikamwais lakini ko kimi kabwatutik chik nematin kolen kole chi Jeiso bome kole Petro ne chu kaimwani ngalek lagocho ro makas chi akot choto ketestai mwa ngalalak macho kole chi Jeiso ang'i kakamwok bome kele te ngalechacho ime ko iweritab Jehova akoi nebo let koit kijanaechu kole ang'i angakeit iman nekayuto ngot ko Irani akosomani kurgotik chelet nyone Jerusalem kobunu sikiriet kolyon ipkolechikei ng'etikab Kapsebeti inget ile akoit ngishekiyat application ache korok situn keyae ng'alechu tugul chu kokasikoingia nenyo tai si first come first serve akoi ngotakemwa tugun chechang eng achek kikokurin Jehova itonon koi boiyotab kanisa kingokurin Jehova ko kiokoite boiyot inye ak boiyotng'ung koret otilda nekikitekyi kaniset kisieku chapisetab kotorkas netai nekishinab ngoro ikoitote itoret biik kobwa biik kanisa kieku kandoindet nebo neranik chebo MV chebo ano chekikiplany akoi ortinwek tugul chebo emotinwek keibe logoiwek chemiachen kenyisiek 21 kiibote biik chekitou sukulit eng Segero anan ko Kaikat anan ko ano Kabokiek anan ko ano ko nebo let ileni kakiname bembirir buch ngo keboche karas koin ara machet chekitou kanisani ko kale akine Johana nyok ak picha kobu ara makiname bembirir buch oye bro bakwei karas maya yoto amu tugul chekiboisiechi Jehova ko kikonkei man kijanaechu boto chetai chekishokoingia amu ki Andrea ak Petro chetai ak Jeiso kobwa chu kwoeng koek mut kotomo kabwa chun tugul olin tos kikalel aja lakini kimukochobotin eng kabwatutik-kwak eng kit nemakokoit tebutiet ko kile chi akot nebo president don't ask what the country can do for you but ask what you can do for this country atkan kora kimuchi kele amu kikekonugei kikeboisiechi Jehova achek chekebe ako olimbo Watamu akot ipkesome koret nebo Baraton kokiakibe ako olotok kenyoru boiyot ko nguno mutai kakisir lagok yo sirwet moche koroni kokwet kitoune checho korok chuolep chukoitu chu amut chu nyoko pakondoenech kolya yotok ye ngap komi mestet nekebendi sikeutie kele bo Jehova boisioni sikere kang'et luget ak Kipriang'et kot kepirgei eng kanisa kot kekur polis kakere ain chekipirgei kole bo kosobo oli pirgei kabisa kekur polis ko kang'ete Kipriang'et nekakimoyo ng'echerok ko kakeutie kele bo ng'o boisioni ak kono ole kebendi
ingotorete Jehova siketebege tebutiet kele ingot ko kakikoboisien Jehova eng kenyisiek chechang, ngot ko kakokun Jehova lagok ak biik chelelachen chekatukoitu, tos toretech kimnotet ak ng'omnotet nekikonech Jehova kinet tatya kikochi bichoto kondo. Akot ngotomo konai kole mengen akot history ole kitauno kanisani, mengen akot kole kitundo ano logoiwek chemiachen Keiyo anan ko Nandi anan ko Kipsigis anan ko ano. Akanye kosire ikamchu koitu amut lagok chemengen amut kotebe history ngot kongen ole kibunu logoiwek. Lakini ingoek inyende ne ilen abwanyu moche kinetak boisionik tatya kekono anyun history ora ole kitunda logoiwek chemiachen. Kinde kondochi atya koteshi boisiok chepyosok cheosen kora amu tokotinye kimnotet ak somoloik soikutyi brekinik. Kongokwe kora ko ngap ko kioker break mising kot makobendi kelyek ngotakekono kiy nelel asikobit kongosak kosoribe kityo kole oye marwatan anyun amutai mutyo murechu amutai mutyo lagochu kotiyokse kaniset akowendi tai amametok Jehova. Yekakotoret chuto mengechen koribwok Jehova koribwok mochokoronikkwok nemutai kora nyokobendi tai kondoi Jehova. Lakini ngokelege yu okelege ibonam ingeut ipkotot ku kimyo nemutai koyesta lagokwok kertu biik tugul chekinamdagei boisietab Jehova kokoromitu nea kiyesta lagokwak tugul akoba mochoronik. Ilen akot ro kibasta no lakini mabit akot ng'etan koyotok nekitoret, mabit akot mochokoret nekinyokotoret amu kanamdagei akokoromitu kokolkolitu. Lakini ndakisu lagokab biik alak akotoret ikere biik tugul chekiyotokis mete boisietab Jehova ko lagokwak chekinyokotestai koba tai amu kakur lagok alak ak biik alak chelelachen nyokondoe boisiet akoti matinye ng'etkong matinye kit age tugul kotoret Jehova lagokwak nyokoba tai amu manamdagei kot kotot kokimyo. Notok kit nekamache amwa katebe Jeiso kolech tos omuch ui boisiet nebo kaming'inetabgei ak nyalilda ongeku kiboitinik mache kiyotei. Notok somen yu tos mi ng'olyon netese chi. Kale kitabutab Petro netai 4:15 kale amat konyalil agenge kokwek amu rumin anan ko chorin anan ko neyaityo anan ko chi neindogei ng'alaletab biik alak. Eku tewernatet neo kot yenyalil chi amu kaek rumin. Eku tewernatet akoeku luset ngot konyalil chi amu chorin. Lakini kale ako nganyalil chi amu kristianindet komat kolilan amu mite borotet eng let. Komwa koteb Jeiso kole tos oe eng kikombani, komwa eng 13 yutou kokewek kole 13 kole akoboiboitu kou ye oyomdoi nyalilwogikab Kristo. Kinyalil Kristo ki eng kikombet kibun ng'wonindo. Kale ye kitach Kristo kokakitach usisiet. Kale ako oboiboitu kou ye oyomdoi nyalilwogikab Kristo. Situn oboiboitu eng boiboiyet neo eng ng'ang'etab lilindo nyekine. Amen. Yekibune emoni ak uinwek ak nyalilwogik ak turisiet ak tuguk tugul chebityinech ko ngobityech amu kainetab Jeiso mat kobityech amu kichorik amat kobityech amu kirumik. Lakini ngobityech kiyoe nemie nebo kiong'natet nebo logoiwek chemiachen ak ketononse ak tun kenyoru kutwet nebo koikeny. Ole ng'ololdo Jeiso eng yotok sitesyi babo kale atkan kora sikere komi kipriang'in nekemwoitos ng'echerok komeche chito kole siam yutok siamde tilyanenyu siamdene. Lakini ngokonin Jehova boisiet ko sikobit irib iker ile netai korok komi lakwa nebo mosok, nebo oeng tos mi lakwa nematinye kwan, tos kanye kikochi kebeberta tugul kwamis. Kurset nebo kandoinatetab kaniset kou nebo chepyosok nepoe biik tugul ipkong'et kokakoror amitwogik ak kwamuri. Lakini ng'achek ko kikaib tuibotoi nemache inde tilyet no inde tilyet nebo kimasi inde kimasi
ipelen ka koit nyo pa iwe pichikai ko lagok kityo tili anutik kwak chekanye kaba kamache Jehova ngiegu kandoin iropte iwalin kot konge lagok chekuk ing ko chemakikochi kiy kochorgei Jehova nemi kipsengwet akong'us kolecho konde tai yun inegei lakini ngitou imache iboisie inyoru makeng'ung inendet ak makutikuk koyote kilite ketinye ng'olyo Evane kemache itesyi. Koi kameche amwa eng yotok ale kimuchi keker eng yu kele kingomi Jeiso ak alamalaichu kikere tuguchu tugul is kakalya sikoteb eng yu kole amu kitebe eng yu kameche asoman eng yotok inini kole akilenji ichek omoche ayaiwok ne. Kakobendat tugul ak Kristo sinyen nguni tikineti kora kelechi omoche ayaiwok ne. Mamwa kiy kole sorwech anan komwa kiy. Mamwa kiy age nebo sobenwo nebo Kiptamirmir. Akilenji konech ketebe age eng eut nebo tai ak age eng eut nebo katam eng telunateng'ung. Kairo amu kingen kole kakonyo Jeiso nyokotoi baunatet ko kiiro kityongon akobo kipkei. Sobet nebo ng'onyuni, sobet ne temporary. Mwae Jeiso kora kolen ayaiwok ne. Ngokakomwochi ako kingen Jeiso kole tuguk chebwone eng tai ak yotok kaitet 18 kole kilenji Jeiso ichek mongen kit neosome. Tos omuchi oe kikombet neae atya ngatilda eng yotok kilenji kotoi kole kimuchi karo komwa eng yo kole kimuchi kolenji anyun Jeiso ichek kikombet neae kotun oe akokwek. Komwoe akobo kimukongen tuguk chetakobwanjin icheket. Kaimutik chetakobwane kou akot choane chekikibar icheket ko ki amu kingokakoeshogei. Kingoit baadaye kokakoyan Kristo man konyi ko kiit konyolilso amu ko kimukongen kole kakikombanatak kinyone kikotokere baunatet kui kemwoe pasta kole kono atebe yu satebe yu sikolya sikeechekitu akichek keeku laitorinik. Kimuchi keker eng yotok kele it was them. Icheket eng betusiek chotok. Tuguchu ko chobenaksei. Chu ko kanetut nekikinetigei. Tuguk cheyookse eng iman eng kanisosiek chok. Makikere keushusike kele ki kristianek kemong'u mutai kele kikiboitinikab pasta lakini eng tuguk chemi orit iman imakchinigei ng'echeranatak inye kora akot eng kanisa. Imeche iegu pasta, imeche iegu neo kora. Takomi melen kele ki betusiek chotok kibo alamalaik takomi kanisenyo tuguchotok chotokotesetai. Kale Jeiso omeche ayaiwok ne. Ne neimeche kwaun Jeiso. Kongoi. Kongoi amache sikobit atach konetindet age sikobit ketestai eng kebeberta nerubei. Karibu. Kongoi. Eng kibendi ketoroti kotebenech betutab ng'wan kasi komwaes nekamwa Evelyn kole imeche ayaune. Tebutiet nekiteboti Jeiso eng kasarta nebo keberberwek chechang kotebe biik kole imeche ayaune. Tos eng inye rani ngot ketebenen kelejin imeche ayaune kone walunet neitindoi eng oritab muguleldong'ung. Kakiker akobo chi nekikure Bartimayo. Kale kingomanda Jeiso eng Jericho komanda eng sang'utab taonit kale akonyor kipkaratiat eng oret taban nekisomsei nekikure Bartimayo. Kale kingokas Bartimayo kole nitok ko Jeiso nebo Nazaret. Kale kowach eng kutit neo kole Jeiso weritab Daudi rirena. Kalya asakingokas kole Jeiso nebo Nazaret. Kakimite Jeiso age nekibo kobo Nazaret. Kikose kele imuch kokimitei amu ngisoman eng kitabutab Kolosaik 4 kaitinyi ko 11. Kikose chi nekikure Jeiso Justo. Yele mi chi nekikure Jeiso Justo. Kale ne agenge nebo ichek chekikimuratan. Mana chi kokyakokas chi nekile Jeiso Justo nebo chekimuratanoti. Ako kongen chi nekile Jeiso nebo Nazaret nekiyai ng'utik cheechen akonyoisei ak kwae tuguk cheechen. Inyoru eng kitabutab boisionik 12 kaitinyi ko 6. Komiten nekele bar Jeiso. Yele bar Jeiso ni kale kibonin. Kale kimaotyo nekibo lembech. Komane chi kyakokas nito kora. Lakini kakas kole kele ng'o nito. Kele Jeiso nebo Nazaret. Kawach kabisa kole nito kale opportunity notindoi nito komanyoru ra komaamin komawagi mamite kit netowalak sobenyu. Kale kawach eng wakat. No. Kole Jeiso weritab Daudi rirena. Kale kilenji biik inendet sis.
ma jam ji bi ko ngon ni ngon ji ne uni ne to te ga ngon ne na chamu ko chamu ya marare ne ngoro ikitindo ko gur la toriat ko wo in guro wu gijana yana min len ji sis kale agin ko gas no sorry kale agin len ji bi ngene da ko sis agogi wa mi sin ko tes nguti no ko le jaiso wori tab tawti rirana kala gi ngam magele wori tab tawti kala ko barta go bo na te de ndigi turo ngore ne ba kala ne ba tigiti ne ba dawti ne gi barta ngal yandani ka te se butet enyo kolle tosne ne gingo ki waga tab jiji ko tosne ne gi ne te gerane ago tingele jesis ko majam go sis ko ne gi jiji kiji ne ngele jesis ko te so waga kalle netai ko gibar sigunet ne gitinda jiga gore bartmay kalle yegin golle jije sori rena ko gibaru kolle gingen jeiso agongon golle ni tagna tuji ni milenio tokol giga sa bagi tanagi kinga bitingu ginga kala gisu go indole mi jeiso ko kalle jeiso ogur konyo kala ilenji bye itu kurenenda ma to gitiola amenyegas kita negi ay gogleji bye itu kurenenda bogalle kewer tangor yenye agor yakta kawer tangor yen agor yakta atebe galle tos ko kara janani ko gitindo ngoriye ko ndogo liget an gitinda agenge hero ne ma to ko chalan golle ngoriyo na katu gege anan go une kotos ngu ga go to ibo telia shawol mi jeiso kala jo ir tangor yen ni engara te gi meto tukul imu gi wajin gol olu mi jeiso tay tab jeiso ho ir tangor jet ama to ko weste no ko tagay ya tagenge kala gor jakta akwa tay tab jeiso kala ko tebe jeiso goleji imede ayo une ki wala sakli kuwen so meni kolle ameja gerto ngali arigi mo jeiso kolle ji hui pandangu amu kago saben gane ngung kisa partemayo kayanet negitindo jeiso kijij kotes wagat kayanet negitindo jeiso kaya wagat partemayo go kijij kayanet negitindo jeiso kingen golle opportunity na tinde iranito kitinde opportunity setia chigi gone kimigure tawasista lagmi metay ne ginyaluldo si ki ko itay gelen sigay mutay sauti kyo na ngal basta ke so nyarnate amu mami hanet de tinye giso kitnye hanet ngaje ke tieni ke gele tigi muje ke taban go ke mutage tigi gi go ite mutay gi ite mutay amagi ngel une sabenyo endaga yat ana so andi de mi deta te partemayo ne ko hiyan jeiso ago hisab kane ni kimeta tuko tokol jegi tindo ngore tafsugune kimeta ngoriye ni ngore tafsugune ago eji jeiso tosne ne meta irani tosne ne gerin ngoriye tos gerin malige tos gerin du kitindei tos gerin talbisto asme ger jeiso anani wirte tokol agwetay tap jeiso agile rirana yibor ne boyenge ko mangunet nebo kanyoiset negingen kole anyorchini kanyoiset jeiso manyorchini par jeiso amanyorchini jeiso justo amanyorchini kainet age ngureta basista awa anyorchi jeiso neweritab dauti kanyoiset tos itinye kamangunet engo inye engran nilejini gei yaweji anyoru kanyoiset nebo borto ak nebo sabondo ngo ne itinye kamangunet yewende ko chepkerichinik imangu ngo yewendi ole wendi ko ngo kamangunet ngung englet ko mwae kole iman mametoji jeiso nekanyonji nendet ko makyingei toretet yenyonji jeiso ak imakyinigei toretet ko kurin jeiso akotojin akotebenen kole ayaune acheket kikeyotwe kurget kale age tugul neyotwe kurget akonyo awendi ole mi nendet ako amishe koboto inendet
Kale ñu kale kitabu taben mari ko taman sosom ak lo ko naga te pole imeje yeune agi mo ko ci na wala ameja agirto tos ne ni moy engbe tabran mo ni jeyso sige gesu engo mut kase ko mo wala ki jamme jeyso lago ki mengejen ako jam ni tab jeyso ko ki bayisi lago ki mengejen asobit ko netane lago ki mengejen ko kasi lago ki mengejen ko ga jini gesi kwa gasar taga to kala jeyso ongi mengin gay ko lago ki mengejen age bo nyinenda engore tab gasite tabit ke gasite nenda ang nasire kesaren dan gi goji tugol jeyso te meta tugol sabe nyo ne di pay bajini na bay mon kalle ki goji ke jeyso konyi age meta bay shono gabe mon age be taitab jehova hula okke mengejen asogo bit ki torori yegay petut ki mukte yeno en debuti ke te binyo ki mutunda anno pike mengejen ko bonji yetunet ki mukte yeno ke bay seje kondo kyongore ni torori jehova kalle katte kamal reso ngolle dosit magay ki berber gere gele mag majarabi kamune gasi sekki gaay ngemoni kibendi gasi jek peta gempo igere bi ngala sun screen de ngana ngi isi sek dabana siro le roito ko jenge je pondo ko la patet no mamin ijenge rabi sakam la gën te bu tet no gone ibay ci te yeno je pondo jotta ge ñoro tos itorori jehova tos nata gitana batay go sir jehova kala tebege kala ngot ka tebe nje so golle imakini gayne en bedu tabran kala go tos ne walcini kine tasay anango na tebe Tajam bertema ino amuen kalau bugo timeta kabuti ngile ikabuti na ko nigitugege ya ga tetet ago ngapo ngwani tasista ogina megrupta ko ndabara suko perci suko gurwe lakini kam juga ke leji gurin keiso kometa kabuti mato ko ho hal we kai tuanyo ni ago kabuti Nyalia. alia inai ko le pa ko poro Gotap kabuti tingyu dangi jo tarik kita lagi ni aneh kau begaran kulle jije iso kagi sop nengkayane tos ne tos ibar ye kabuti ilen semamete mata itu au ibar tos ne ronyech mage beje iso ne bayen ko gitebe ato ko so meje kondo male oye ngatebe jiji tamana buona je konda nei lagai sma tebe uwe kala aja akenge gina amaje konda ya wona na ta mama ge jun ko ngap ko tia tukun je ge tebe jesu amu ibate kitinya an opportunity ke betai tap jehova ko uwe ri gap absolutely lakini na tap ke tebe git nagi ko im min ngi shengi siado ibor ye ngejero ata boroin we ke tindoi che mana jigo boroinda ne nege tol no ta ne tinye dagle ni rani ko jor president ile nyona ra buto anan go no ne bagoran ko ngole jin mwa gitu kita ngene ma jaw kata asile ni imwane ije ngapsa nei woji nei ngeni lengen shek tol ko kya makki kapsa amu ora takenge ni to gitu ago marang gud na balet na mo tu na nyoru boroinda ke kone nei tebe ago giptaya ta taine go tore te jehova sige naiman ne andati tatyo ke bengaya ne kingengele imuji ko kita ka tol una ta galakta tu buju tol simbe wa isaga ilen ko ibni ba me soldai mo egro yo gelo himeta ka buti tap kole ba dik ko buti ombe Abwati tiendo neleni pasta nelen Kurin Jesu igonyi gurgetne Kurin Jesu igonyi gurgetne matin me walji gogonyi gurgetne Kure Jesu eng sai tagato. Bongot. Yeah. amen Ngaliat no yes Evelyn
we kingotwek chichi kole Jeiso weritab Daudi kekerkong kelechi sishi bich koshauten mising kole Jeiso weritab Daudi rirena ko ikere kele kilen kotegel biik chun alake kele kaneni makere kole Kiptayat kuye kakemwa komi biik chenyeratin cheu choto chekikere kabisa chekiketyekyi ng'ony choto ko gold nebo Jehova cho ko makitwae biik chebo Jehova ko chu kerekei kabisa komi iman komeche koker sobonwekwak icheket akot korok mising ko chutok nyerotin kobo Jehova bo Jehova chitugul akot cho kikere cho kiketyechatyech makikere kele matinye sautit koteteonchigei kikere kele kiboisie sautini nekimuchi koboisie nga kichang biik eng tuyet nekiwendi kosuboti Jeiso kichang mising nekimukimuche lakini kishauten kele ngeshatan kelechi sishi bich ko kishauten akot mising lakini ko biik chematagunotin in the society ikertoi ano bichoto tos kichilchini ng'ony kele matwok kityekchini ng'ony kele maityi Jehova kotko manyor sobondab koikeny kikere kele twegu ak sautit ko chotok chebo maana biikab Jehova cho chebo kwang'ut matinyikere komauinye kuye ikertoigei kongoi mising Kongoi Eva amu kwakut choto nyerotin kokakerkeit ak chichi kakurso akole weritab Daudi rirena akot yeimite ketindoi tuguk alak chemo biik chekachilet kikochilet tuguk chekikin yani kong'ete kokiming'in kele lagochu sisie olia usisie imi sukul usisie kotko kisis kotko maimuchi ing'alal akot nekatewendi taitab Jehova kakikonin akot ndakikonin ngecheret ole kechunde komaimungeti ing'alal amu kisis kikelechi lakini ngotikur kainetab Jehova kur weritab Daudi kotyochin akot inye necham ikerekei ile acha mang'alali eng taitab biik amuchi bamwaitaita ano alendo Jeiso ko nerirenech Jeiso ko nenyone ile acha ocheng biik alak chekiyokto inyendet mami chito age nekiyokto kergei ile ng'o age inye ikur weritab Daudi kotiachin eng tuguchoto. Kongoi mising kale biik cheu chotok chekikere komite ng'ony ako matogu amakasakse kale kokase Jehova sautinwa akot chemi bolotet ngotile bolotet neo kele nacho kerkong ng'oliachon kale ko sautinyi nemi ng'ony kokasakse kosir tugoshek chobo biik choboldos kokase kipsengwet akowolu sautikwak. Amen. Koteb kole kingelechi kiboityondoni ui bandang'ung amu kakosoben kayaneng'ung kongikas isoman eng yobo kaitit 4 anan 5 komwoe kolen king'et akosub Jeiso tos ikilechin inye wechigei bandang'ung ing'et akilechi eng kawer nep kapsirton amu kasob anan ilen kasub Jeiso ni kotikayai boisiet kibagenge kurin kipsengwet kole engebe kibagenge tugul eng boisioni akoi tun keker Jeiso eng lelindo kocherugei. Amen. Kibendi kineting eng wikit nenyonei chamanikab Jehova akobo tiyoshek eng Jerusalem. Metit nekinetigei ko tiyoshek eng Jerusalem. Kongoi amu tebutik cheotebei ketesetai kewolu tebutik cheotebe eng YouTube siat kora akokweng mising obe orit sirutichu asikobit kotonai mising kosir kale okerkeit ak biik chekibo Berea kale kiisyochi upkokere kowenyi ngot koman ng'alechu keng'alal asikobit kenergei tugul eng kayanet yekikonyi kayaketabkei nebo aeng nebo Jeiso akoi yotok ko akoi wikit nenyonei kemakwong myindab Jehova ekoshek tugul ongesanyun. Kimeche kitororen Jehova amu boroindo nekaikonech kobo tupchosiechu asikobit kebe taitab akweng'ung asikobit keng'alal akobo kiyong'natet nekikonech eng betutab rani. Jehova ichek tugul chekakas ak chebendi kotesetai kosyochi akowenyei ak ichek tugul Jehova chetechobe asikobit keeku akwet agenge tugul kesoe kandoinateng'ung sikobit indoiwech asikobit inetech sikobit itigonech ak nesire tugul Jehova ichobech akobo nateng'ung yaene mageng'ung nguno koikeny amu kisoin koboto kongoi eng Jeiso netindet nyo. Amen.